Monggo. Monggo pinara. Pinara lagi Bu, pinara lagi. Kang Dewi. Pesan apa Bu? Pesan apa Bu? Sing ngatoke saya kesisal. Sisal. Rombongan saking ndi? Semarang. Semarang. Gitu selesai. Oh, Lah kok panik kok Mas di tukangnya sering kepake salah jane mau sing bentuk kula niki. umur pinten? 13 sama 12. Oh, dua nggih. Nggih, Tidak ketep. tahu sudah kemarin ya mungkin. Nggih, niki kula infokan dulu. Sama Aska. Ilham sama Aska. Ibunya Semarang. Saya di Semarang. Ibunya Mister sama anu Deni Bude. Bunda Heni. Ayo. Oh. Besok lagi kalau sama orang tua nggak boleh lepas dari pandangan orang tua ya. Iya, lejek lah. Ya soalnya nih rame di sini, oke? Dari Semarang. Nggih. Nggih. Tenang Bu. Nggih. Orang panik langsung merapat. Itu sudah benar tadi langsung ke pos polisi. Nah, nggih, rombongan ini ke atas, Pak. Nggih. Nggih, hati-hati ya.